Mwaramutse tariki 3 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026 igihugu cya Iran gikomeje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati ruhande rwose yo kugaragaza neza cyane ko rufite imbaraga ndetse rufite n'ubushobozi bwo kurwana, kandi Iran ikanga kwemera gutuza mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakomeza kugaragaza neza ko batazihangarira igihugu cya Iran mu gihe gikomeje kugira imbaraga muri Burasirazuba bwo hagati, bakumvikanisha impamvu bazacisha bugufi igihugu cya Iran kandi bazaca intege Iran uko bizagenda kose. Ariko Iran nigatera hejuru ivuga yuko barimo kwihima, niba barihima bamujinya bitewe nuko ngo agace bari kurwaniramo niko gace kabatunze kubijyanye na petrol ndetse na gaze, kandi izo petrol na gaze binyura muri Hormuz Strait. Muri Hormuz Iran ubu ngubu iri kugenzura kandi ikaba yaraborotse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwato bwazanye petrol bugomba kuyinyuza muri Hormuz, maze barabubwira ati mwe mutambuke turimo kubacungira umutekano, baratera hejuru tubamanyure. Ubwato buribeshya buratambuka, by'ako kanya Iran itibuye isomo rikomeye iraburasa bute bwatera intambwe ngo bwigire imbere. Iyi ngibi byongeye gusobanura neza cyane uburyo Iran ifite agahunda yo gucisha intege Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibura icyubahiro muri Burasirazuba bwo hagati nubwo ari yemeye kugira icyubahiro muri kariya karere. Ndakubwira uko byagenze atariho gusa, ahubwo no mu ya Bab el-Mandeb ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ndabikubwira abasirikari barenga 150 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasirikare benshi birumvikana bari mu birindiro byabo baje gukunkumurwa n'ibisasu byaturutse kuri Iran missile ballistique, aho Iran yabarashe maze benshi bagakomereka, imitwe yabo niyo yakomeretse cyane kurusha ahandi. Ibi byongeye guterwa cyane n'ubugome ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwiye gutaka bwa Iran, maze Iran itivuga yuko idashobora kwihangana cyane igikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho byeruye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kwemeza yuko abasirikare bari gukomereka buri gihe muri no rugamba, nubwo batari bageza ku rwego rwo kwemera yuko hari abasirikare benshi bicwa n'ibyo bisasu. Ariko benshi bakurikirana nanone ibera kuri tele baremeza ko igihe kizagera n'ubundi bakavuga ko ibyo bitero cyangwa se ibyo bisasu biri kugabwa ku nguni nyinshi cyangwa se kugarwa kuri ibi birindiro bya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihitana abasirikari, ubwo ntabazakomeza kubishira ngo bikunde mu gihe abapfa bakomeje kwiyongera nk'uko Iran bitangaza. Iran yakanze Israel ko baraza kurasa mu gace ka Dimona na gace kari strategique ku gihugu cya Israel, kuko niho hakoresherezwa cyangwa se atunganyirizwa imbaraga za kirimbuzi za leta ya Israel, na gace kari mu butayu bwa Negev. Amakuru aremezwa rero na Iran yuko bagiye kukibasira bakakarasa bakakarimbura niba leta ya Israel Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashatse kwibasira ibigo bya kirimbuzi bya leta ya Iran. Ubu noneho Iran yateye ubwoba ivuga yuko nayo ifite izarasa, ifite inumbero ya nyayo izagabaho igitero, muri make ifite uburyo izishyura abayikurikirana abayitera ibitero bashaka kurimbura ubushobozi bwa kirimbuzi bwa Iran. Nabo ngo ntabwo bizabahira, bazisanga mu kaga gakomeye, bazisama basandaye. Dimona Iran izayikorera ibyamfura mbi. Diba kuri Dimona rero Hezbollah yatangiye kongera kurasa, yasongeye gutangira kurasa ngo kuri Israel. Ni bisasu ngo byaba byaturutse muri Liban bikagwa ku butaka bw'igihugu cya Israel, mu gihe byasaga nkaho hashize iminsi ubwumvikane buke bwa Liban cyangwa se Hezbollah na Israel busa naho bucecetse abwo gutegurwa uburyo ingabo za Israel zava muri kino gihugu cya Liban, nubwo zavuze ko zitari kubyemera neza. Kuri ubu rero nimba hari ibindi bitero ngo byaturutse muri Liban, umwuka ugiye kongera kuba mubi cyane, ndetse kuri ubu byatangiye kugaragara neza cyane ko ihangana ishobora kongera kubura, aho Hezbollah yagiye kongera gutangira gutana mu mitwe na leta ya Israel mu buryo bukomeye cyane. N'imirwano yateye ikibazo gikomeye, ntibizakunda na gatoya, ntibizigera byemera na gatoya. Murimo kwishuka cyane, mwebwe mukwiriye guhagarikwa ahubwo ubwanyu, mukwiriye kuva muri ibyo mwibwira mukumva yuko mushobora kurwana bigakunda. Ntabwo bizakunda habe na gato. Iyi ngiyi ni Iran yashimangiye cyane ko idashobora kwihanganira abashobora kuza kuyitesha umutwe cyangwa se kuyirasaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibabwira yuko ibyo bikorwa byose birimo kuvugwa cyangwa se uko barimo gutegura imikorere yaho kimwe ku kindi, zose Iran iba iri kubikurikirana, igafasha Hezbollah yo muri Lebanon kugira ngo birindire umutekano, birindire amahoro, cyangwa se bakora ibyo kubaha agahenge muri make nkubwira Isirayeli ngo ntabwo uzarwana
na Liban Iran iduhari. Ibyo bitero mu byibagirwe byo kurasa kuri Liban mu gihe Iran hari ntago bizakunda. Urwo rugamba ntago ruzigera rutsindwa, murimo kwishuka cyane, mushake muhagarika ibyo mwitanga ibitero kuri Liban kuko ntago bizabaho, ntabwo bizakunda na gatoya. Ibi rero byo kuba Iran irimo guhakana cyangwa se ibyo kuba Iran iri kwanga kwemera yuko agace ka Liban gakomeza kubamo urugamba cyangwa se kabamo intambara, byongeye guterwa cyane no kuba igihugu cya Isirayeli cyo kimaze iminsi kivuga yuko kigiye gufata agace ko muri Liban bakakigarurira mu buryo bwa nyabwo, ubwo bakavanyeho agasuzuguro gakomeye ka leta ya Iran ndetse na Lebanon kugira ngo amahoro n'umutekano bize ku buryo bwuzuye. Ibi ariko kugeza amagingo ya haracyari byinshi byo kwibaza uko ibintu bizakurikirana cyangwa se uko urugamba rukomeza gukurikirana mu masaha ari imbere. Ukomeze kubana natwe uramenya byinshi. Reka tugere ku musozo turi hamwe biri kuvugwa byose uko byakabaye. Ngewe Ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngaho ikaze tujyane ku musozo turi hamwe biri kuvugwa byose uko byakabaye. Ikaze kuri mwese. Nivyo koko ibyo urugamba rukomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Iran ya Kisilamu ndetse n'ubutaka bwo mu burasirazuba bwo hagati byose muri rusange. Ni urugamba ruterwa no gutumvikana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ngo zifuza kugenzura ikigobe cy'inyanja ya Perse no kuva n'ubushobozi bwa leta ya Iran bavuga ngo buteye inkeke cyane, ubushobozi burimo gukoreshwa kw'imbaraga za kirimbuzi. Bakavuga ko badashaka ko igihugu cya Iran cyazagira intwaro za kirimbuzi mu mikorere yazo cyangwa se yacyo, bakumva yuko ibyo bikorwa byo kugira intwaro za kirimbuzi kwa leta ya Iran byazatera ikibazo gikomeye cy'umutekano. Ari navyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba yamagana ikavuga ko idakeneye ko igihugu cya Iran cyazagira intwaro za kirimbuzi. Kubw'ibyo bagashimangira cyane ko bari kurwana urugamba rwo gutuma Iran itazagira intwaro za kirimbuzi habe na gato. Gusa nubwo babikora gutyo ngo Iran itazagira intwaro za kirimbuzi ndetse bakabishimangira bakabivuga bagakora ibishoboka byose, Iran nayo yagaragaje neza cyane yuko ibyo ishaka gukora ntawe uzayihagarika. Yashimangiye cyane yuko inzira yose irimo gukora cyangwa se inzira yose Iran irimo ari inzira yemewe, ibyo ikora ibizi neza kandi ibyo irimo gukora ari ukwirwanaho kurengera ubusugire bwabo. Kuko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiriye kiriya gice cyangwa zibasiriye Iran ntabwo igomba ngo kwicara gutyo gusa ngo ireke kwishakira igisubizo cya nyacyo, ahubwo igomba kurwana ku buryo bweruye, ikarwanya iyo baringa, ikarwanya ubwo butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushaka gutera umutekano muke mu karere kose muri rusange, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushaka gutera akaga amakuba mu karere k'ikigobe cya Perse, aho Iran ivuga yuko bitandukanye n'ukuri cyangwa se bitakifuzwa kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gutera umutekano muke mu karere maze ngo ibihugu zose bibyemere. Oya, ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kumenya neza ko Iran idashobora kuzihanganira cyangwa se idashobora kubyumva uko byagenda kose kuza kwibasira iki gihugu cya Iran. Uko baza bitwaye kose ntabwo Iran ishobora kubyemera. Ni Iran yavuze ko itazabyumva, ni Iran yavuze ko idashobora kuzabyemera na gato. Ibyo muri Hormuz biri kuvugwa none ni ibiki? Nkuko amakuru angera bivuga, hari ikibazo gishya cy'umutekano mu by'amazi hafi y'umugezi wa Hormuz nyuma y'uko ikigo gishinzwe ibyo gukurikirana amato mu mazi cy'Ubwongereza UKMTO cyakiriye raporo y'iturika ry'ubwato bw'ubucuruzi
bwerekezaga amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Kasab muri Oman. Nk'uko umuyobozi w'ubwato abivuga, igisasu cyumvishwe hafi y'ubwato ubwabwo ni igisasu cyaturitse ku rwego ruhambaye. Abayobozi batangiye iperereza kuri iki kibazo mu gihe UKMTO yasabye amato yose anyura muri ako gace kwitonda cyane ndetse no gutanga raporo yihuse ku bikorwa byose bikekwa ko byaba byibasiriye ubwo bwato. Inama ije mu gihe imwe mu nzira z'ingufu zihugiranye cyane ku isi ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu karere. Nk'uko bishimangirwa ikigo cy'itangazamakuru cya RNA cyo muri Iran nyuma cyasohoye ifoto kivuga ko cyerekanye ubwato bw'intambara bufite igice cyabwo cy'inyuma y'ubwato cyagabye igitero ku bwato bw'ubucuruzi, maze ubwo bwato bw'ubucuruzi bugashya igice nanone nacyo cy'inyuma. Ifoto ntabwo raporo yigaragaza neza, bivuga ko abakozi ba helicopter bafite umutekano bageze kuri ubwo bwato ngo barokore bagenzi babo. Ubwoba buheruka bwiyongereye cyane kandi bwongera impungenge ku bijyanye n'ubwikorezi bw'ubucuruzi bunyura muri Hormuz, aho urujya n'uruza rw'abantu rwagabanutse nyuma y'amakuru aherutse kuvuga ko ibitero byiyongereye. Muri iki gihe amakuru y'ubwikorezi yagaragaje ko amato y'ibikomoka kuri peteroli yo muri Arabia Saudite akomeje nanone gutwara ubwato muri Bab el-Mandeb, nubwo hari iterabwoba ry'umutwe w'Abahuthi bo muri Yemen ushyigikiwe na Iran, aho bigaragaza ko naho atameze neza. Nubwo hari iterabwoba ry'inyeshyamba z'Abahuthi zishyigikiwe na Iran muri Yemen, amato abiri ya peteroli yo muri Arabia Saudite yambutse inyanja ya Bab el-Mandeb mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru y'ubwikorezi yagaragaje igabanuka rikomeye ry'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Amato 18 bicuruzwa yonyine yanyuraga kuri icyo cyambu cyangwa se muri iyo nzira mu cyumweru yagabanutse ava kuri 27 agera ku mato make cyane ugereranije n'uko byari bimeze. Arabia Saudite bongereye ibikorwa zabo hirya no hino mu kigobe cya Perse ngo bibasira amata atwara nyuma yo kwibasirwa kw'amata atwara petrol. Gusa ariko bikavuga yuko aba Bahuti nabo bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu iterabwoba rikomeye ku basirikari bose. Impaka zaturutse nanone mu karere ku bwisanzure bwo gutwara ubwato, nubwo Washington yasabye Tehran kwemeza ko kunyura mu nzira ya Hormuz umutekano bigoye. Iran ikomeza ivuga ko amato yegereye inkombe zayo agomba gukomeza kugenzurwa nayo ubwayo, ndavuga Iran. Iki kibazo gikurikira kandi ibyavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ko yahagaritse igitero cya gisirikare cyari giteganyijwe kuri Iran nyuma y'ibikorwa z'ubuhuza byakorewe muri kara karere. Abayobozi ba Iran banze icyo gitekerezo kandi bahakana amakuru avuga ko hari amasezerano yafashwe yo gufungura umuhora wa Hormuz, bituma hagaragara neza imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi zikoreshwa mu gutwara amato cyangwa se mu nzira zakomeje kwibasirwa mu nzira zikoreshwa mu gutwara amato. Ingorane ikomeye ikaba ari yuko ubu muri Hormuz kuhanyura uri umuntu w'inshakarafu cyangwa se kuhanyura wishingikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabyo bidafite umutekano, ndetse bisa n'ibigoye cyane ko icyo cyemezo waba ufashe wakizera neza ko kiraza kukugwa amahoro kunyura muri Hormuz. Nta buryo ufite bw'ubufasha cyangwa se nta buryo leta ya Iran iri kukubwira ngo tambuka, wowe ukiyemeza ukavuga uti ngenda kakiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika izandinda, baragukubita barakurasa ubundi bindi rukazaca imana. Iran yarakaniye ivuga yuko nta muntu n'umwe izemera gutambuka muri umuhora wa Hormuz keretse gusa afite icyangombwa Iran ivuga yuko yatanze. Ngo nimba nta cyangombwa cya Iran ufite kikwemera gutambuka mu Hormuz wahera, icyo gihe nyine uhura n'ibyago bikomeye, uhura n'isanganya urabyimenyera kuko uba wihaye kugenda mu buryo utazi neza ko ufite umutekano, uba wiyemeje kugendera mu nzira zigoye cyane cyangwa se uba wiyemeje kunyura mu nzira zidafite umutekano, kandi icyo gihe ntabwo ngo Iran igomba kubyishyuzwa. Iran nyine yakuburiye, ugomba kumva ikikuburiye. Nimba ari utacyumvise ubwo Amerika izakuriha, naho Iran yo izakutikura kubite ubundi ruca imana. Iran ikomeje kugaragaza nayo ko ifite nanone ubushake bukomeye cyane bwo gukora ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kuyisubiza. Tuvuye kuri Iran rero gato, reka tujye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje nabo guhura n'ibyago bikomeye muri Asia zo hagati, bari kuraswa buri munsi nubwo bitaga igihugu gikomeye, ariko bari gukorwamo we kwere, aho Iran iri gusuka bya misile ballistique itababarira kandi bikica bigakomeretsa abasirikare benshi b'Abanyamerika. Ni nabwo bwoba bwinshi buhari. Ikiguzi cy'abantu batewe n'intambara ya Trump muri Iran kiri kwiyongera,
cyane. Raporo nshya yasuzumwe na ABC News igaragaza ko ibikomere byo ku bwonko byabaye byinshi muri iyi ntambara, aho umubare w'abasirikari bakomeretse mu mutwe wazamutse, ariko bose hamwe akaba ageze kuri 653 amaze gukomereka. Ibisubizo bishya biva ku rugamba, umubare w'ingabo za Amerika zakomeretse mu ntambara ya Iran warazamutse kuri 353 nk'uko imibare iheruka ya Pentagon yasuzumwe na ABC News bitangaza. Raporo igaragaza ko ibikomere byo mu bwonko byagaragaye ko ari byo bikomere bibi cyane bihari, aho nibura abasirikari b'Abanyamerika 170 bakomeretse mu mutwe mu bitero bya Iran. Ibyavuye ku bushakashatsi bigaragaza ko abasirikari b'Amerika aribo bagizwe ingaruka muri kino gitero, aho nyine abakubitwa mu mutwe aribo benshi ndetse n'abapfuye benshi bagiye bazira ibikomere byo mu mutwe. Mu bantu rero bagera kuri 400 basuzumwe muri iyo raporo, mu bakomeretse harimo abapolisi 34 ba gisirikari barimo abakapiteni bafite ipeti rya Lieutenant Colonel bagaragaza ingaruka zikomeye ubuyobozi bukuru bwa gisirikare. Inyandiko zigaragaza ko ibi bikomeye byabaye mu minsi ya mbere y'intambara, aho ubwiyongere bw'abahitanywe n'intambara bwagaragaye ku ya mbere Werurwe na 26 na 18 Werurwe. Ibitero bibiri byonyine byagize hafi 40% by'inkomere zavuzwe muri aya makuru, aho kwa 18 Werurweho hakurikiye iturika rihambaye ryatewe n'ibitero bya Iran byakurikiye guhorera Al-Arijani wari umaze kugandagurwa na Leta Zunze za Amerika. Inyandiko zigaragaza kandi ko abajenerali babiri b'Amerika bakomeretse mu mutwe mu cyiciro cya mbere cy'intambara. Raporo iburira ko ibikomere byo mu bwonko bishobora gusiga inkovu zidasibangana ku mubiri ndetse no mu mutwe. Amakuru aturuka muri Minisiteri y'Abasirikari ya Amerika garagaza ko abasirikari bakomeretse mu bwonko bafite ibyago bikubye kabiri amahirwe yo cyangwa se ibyago byinshi bigikubye kabiri amahirwe baba bafite yo gupfa. Nuvuga ngo ibyago byo gupfa ni byinshi kuruta kubaho, nzi muri kubyumva. Ibi bikaba rero bitera impungenge nshya ku ngaruka z'intambara mu gihe abasirikare b'Amerika bakomeje gukora muri kariya karere, kandi byongera gushimangira cyane cyane uburyo ngo Iran ikoresha misile zabo ziza zikarasa hejuru y'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika, ari nazo misile zirangira nyine ziguye ku basirikari ba Leta Zunze za Amerika bakasiga ubuzima. Ziba ari misile ziremereye cyane kandi ziteye ikibazo, uburyo ziza giturumbuko zikibasira Leta Zunze za Amerika, ikibasira n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika, zongera ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se byongera ubwoba abasirikari ba Leta Zunze za Amerika bari ku bikorwa by'imirwano ko isa ku isa n'ubundi n'abandi bashobora gupfa. Mu gihe intambara ya Iran igeze mu kwezi kwa gatandatu, umubare w'abasirikari bakomeretse ukomeje kwiyongera, utangana n'ishusho yagutse y'intambara. Buryo Iran nayo ibabaza Leta Zunze za Amerika ni ikiguzi cy'abantu bakomeje kwiyongera cyane cyane muri kino gitero kitoroshye Leta Zunze za Amerika zanganyemo na Iran. Bari bazi ko kizaba igitero cyoroheje, kizaba igitero kimara iminsi mikeya, gusa basanga uko bibwiraga Iran ntago ari kwimeze. Iran ifite uburyo ikora utuntu twayo mu buryo bw'imbaraga. None bibi ngo bimeze biti? Ubu ngubu Benjamin Netanyahu yasabye ko bakihaniza Iran, ariko anavuga ati tugendemo gakeya, Iran yakaniye kutumena, ishaka kuturimburana n'ibyacu byose, kubw'ibyo dukwiriye kugendamo gakeya cyane. Intambara y'amagambo hagati ya Washington na Tehran yafashe indi ntera iteje akaga. Iran ubu ngubu irimo kuburira ku mugaragaro ko imwe mu mitungo ya gisirikare ikomeye cyane ya Isirayeli, ikibuga cya kirimbuzi cya Dimuna, ishobora kwibasirwa mu minota mike gusa niba intambara ikomeje kwiyongera. Muri icyo gihe kandi Tehran irimo gushaka guhakana ibivugwa ku mahoro yabangeho irimo kujyana na Donald Trump amasezerano y'amahoro, avuga ko ibyo ngibyo ari ibinyoma rwose byujuje ibyangombwa. Ashimangira ko igisirikare cyayo Iran gikomeje kwitegura neza guhangana bikomeye na Leta Zunze za Amerika, nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri Iran. Yavuze ko Iran ubu yongeye ikibuga cya kirimbuzi cya Dimona cya Isirayeli urutonde rw'aho bagomba kwibanda. Abayobozi ba Iran bavuga ko aho hantu hashobora gukubitwa mbere y'uko indege z'intambara z'Isirayeli zibasha gusubira mu birindiro zazo. Bavuga ko ari ikibazo n'ikimenyetso cy'ubushobozi bwa Tehran bwo gutera vuba nimba batari babizi. Ibyo rero bavuze ngo ntibyashoboraga kwemezwa ku giti cyabyo gusa keretse bibaye. Iran yabwiye iti mwe mwemera mubonye, ariko niba mushaka gukomeza intambara iwacu muzazikomeze, indege zanyu zikiri ku butaka bwacu twaramugeje kurimbura Dimona. Uyu muburo uje mu gihe Donald Trump yavuze ko hari intambwe ikomeye mu bya diplomasi ishobora kugerwaho. Mu nyandiko yanditse kuri Truth Social, Trump
yavuze ko yategetse ingabo za Amerika guhagarika ibitero byari biteganyijwe kuri Iran. Avuga ko abafatanyabikorwa ba Iran muri Asiyani hagati bemeranije abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati bemeranije kurangiza intambara. Trump yavuze kandi ko Iran nayo yasabye ko ibitero by'abanyamerika byari biteganijwe bihagarikwa nk'igice cy'amasezerano ari gutangira. Iran ariko yaje guhakana byimazeyo ibyo byatangajwe na Trump ku rubuga rwe rwa Truth Social. Nk'uko raporo itanga n'igisirikare cya Iran bivuga, abayobozi ba Iran bashinje Trump kuba yaragerageje gushyira igitutu no gukandamiza abayobozi bo mu kigo cya Gulf mu gihe bakwirakwiza ibinyoma ngo ku byo Iran irimo kuvuga kandi atari byo. Abayobozi bashimangiye ko Iran nta busabe na buke yatanze, itangaza ko ingabo z'igihugu ziri ku rwego rwo hejuru rwo kwitegura iterabwoba iryo ari ryo ryose. Babureka imirwano niramuka yongeye kubura ibizavamo bizaba ari ingenzi cyane kandi bizigaragaza, ngo bazagaragaza ufite ububasha nyabwo mu karere wari we. Ikiganiro giheruka kigaragaza uburyo diplomasi n'iterabwoba rya gisirikare byihuta cyane, kandi diplomasi rimwe na rimwe Iran ikavuga ko yibereyemo ibinyoma gusa, aho itemera ivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibyo irimo gutangaza biba ari ibinyoma byambaye ubusa, nta kuri na gukeya kubirimo. Ari nacyo gikomeje gutera ikibazo gikomeye cyisumbuye no kwibaza uko ibintu bishobora kurangira mu gihe impande zisa n'izihanganye zitumvikana ku buryo nyine bwo kurangiza amakuba cyangwa se byo kurangiza iyi ntambara, ahubwo hakaba harimo ukunyuranya ku bijyanye no kurangiza iyi ntambara ndetse no gukora ibikorwa byo gushimangira umutekano ku buryo bwuzuye. Ibi rero kuba bitari kugenda neza nk'uko byari byitezwe muri Asiyani bwo hagati, kuba ibitero bya Amerika bikomeje kwiyongera kuri Iran no kuba Iran nayo iteganya ibitero by'inyongera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku birindiro byabo ndetse n'ingabo zibashyigikiye zo muri Asiyani bwo hagati, byongera gutera kwibazwa kwinshi uburyo bino bitero cyangwa se bino bikorwa bya gisirikari biri buze kurangira cyangwa se guhagarikwa. Hanyuma nk'ubwo bivugwa gutyo, nubwo Washington ikomeje kuvuga ku biganiro Tehran irimo kwerekana ku mugaragaro ko ingabo zabo ziteguye kandi gutanga uburyo bukomeye cyane bw'igisubizo kuri Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe, kubera ko impande zombi ngo zikomeje gukaza imiterere yazo. Hari impungenge zikomeje kugaragara niba akarere karimo kwerekeza mu muraba ukomeye cyane cyangwa se mu gushakisha umutekano byeruye, bikomeje kwinshura amahanga ibihugu by'i Burayi, atari byo gusa nawe urimo. Nubwo bivugwa gutyo ko buri ruhande rwose rukomeje kwitegura insinzi n'insinzwi ku buryo nyine byanga byakunda, abantu bagiye guhakana baburana ari babiri umwe wayigize nkana, none se mubeshye bashaka kutatubwira ko biteguye insinzwi, ariko iyo bibaye ngombwa insinzwi iraza. Hari urundi ruhande rero rwongeye kuvumbuka, ni Hezbollah yari imaze iminsi isa nkaho itari kuvugwa, kuko yari yaremeje guhagarika imirwano yabo n'igihugu cya Israel ngo bajye ku meza y'ibiganiro barebe uburyo ingabo za Israel zasubira mu gihugu cyazo. Gusa kuri ubu ngubu bikaba byongeye gusa naho biri kuzamo urushorera, bitewe n'uko Hezbollah yabonye ngo Israel itari muri gahunda nziza yo kwemera gushyira mu bikorwa iby'agahenge, itari muri gahunda nziza yo kwemera gutanga imihoho bave mu gihugu cy'abandi basubire iwabo, basubire muri Israel, bakakomeje gukorera muri Israel. Ubw'ibyo igihugu cya Israel nacyo kikaba gikomeje kujyana kurundi ingabo zacyo muri kariya karere, yongeye gutangiza imirwano. Hezbollah isa nkaho koko yongeye kongera ibikorwa zayo mu gihe imitwe ishyigikiwe na Iran ikomeje kugaba ibitero muri Asiyani bwo hagati, ku birindiro bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel inshuti zabo. Igisirikare cya Israel kivuga ko igisasu cyatezwe na Hezbollah cyakomerekeje abasirikare 5 ba Liban mu majyepfo ya Lebanon. Nk'uko bishimangirwa mbere yaho, ingabo za Liban zari zavuze ko abasirikare 5 baho bakomeretse byoroheje nyuma yaho igisasu cyaturikiye ku modoka yabo mu mujyi wa Kafra. Raf yabanje gushinja iki gitero ingabo za Israel, ariko nyuma iza kwisubiraho ivuga ko icyo gisasu cyatezwe nk'ikintu giteye amakenga na Hezbollah. Nyuma y'isuzuma, igisirikare cya Israel IDF cyavuze ko icyo gikoresho cyaturitse kitari cy'ingabo za IDF. Oya, yongeraho ko ishingiye ku makuru yarahari yasuzumwe neza ko icyo gisasu cyari cy'umutwe w'intagondwa za Hezbollah, nk'uko IDF itangaza.
ingabo za RAF cyangwa se za Liban zavuzwe na IDF ko ingabo zabo zitigeze zitega igitero n'ubwo za IDF, ahubwo ko Liban ari yo yakorewemo icyo gikorwa kibi cyane n'ingabo za Hezbollah. Ibibaye mu gihe ingabo za Liban zikomeje ibikorwa byazo byo kwagura ubuyobozi bwa leta mu bice byo mu majyepfo ya Liban bimaze igihe kinini biyoborwa na Hezbollah, hakurikijwe amasezerano yafashwe nyuma y'intambara iheruka hagati ya Israeli na Hezbollah. Muri iki gihe kandi ingabo za Israel zikomeje kugumana ibirindiro mu duce twinshi two mu majyepfo ya Liban, nubwo bari basabwe gusubira inyuma bakava muri ibyo byerekezo. Hezbollah yakomeje kugaragaza ko nta mugambi ifite wo kwambura wo gushyira intwaro zabo hasi cyangwa se kureka kugenzura uduce ikomeje kugiramo uruhare rukomeye. Iri tsinda ntacyo rivuga ku kirego giha gisirikari cyatanzwe na IDF ku iturizwa rya Kofar cyangwa se y'igitero cyabereye muri Kofar. Gusa uruhande rwa Hezbollah wakunze kumvikanisha inshuro nyinshi yuko uzakomeza gukurikirana ibikorwa byose bya IDF kugeza igihe nta musirikari n'umwe wa Israeli uzaba ukiri ku butaka bwa Israeli bwa Liban, kuko icyo gihe aribwo Hezbollah izemera yuko Israeli izanye amahoro cyangwa se yifuje koko amahoro ku buryo bugaragara muri Liban. Naho ngo mu gihe ingabo za Israeli zikiri ku butaka bwa Liban, ingabo z'iki gihugu cya Israeli zikomeje kuba ku butaka bw'igihugu cya Liban, amahoro ntayo. Ntabwo Iran yakemera na Hezbollah, ntabwo wakemera yuko bafite amahoro ateganwa mu gihe abasirikari bo muri Israel bakomeje gukorera ku butaka bw'igihugu cya Liban baranze gusubira iwabo, kandi aricyo Hezbollah isaba kugira ngo amahoro n'umutekano bikunde bihinde ubutaka bwa biriya bihugu. Dukomeje mu makuru ari kuvugwa, nyemerera nkujyane kuri ibi ngibi nanone biri kuvugwa ku Bahuti ndetse n'abo basirikari bo muri Yemen bakomeje nanone guhura n'uva gusenya, ari navyo kandi Amerika na Israel batari no kumvikanaho. N'umwanzuro ukomeje gutera amakuba, akumvikana gukomeze kuvuga. Biravuga ko ingabo za Israel ibihumbi zari ziteguye intambara nshya ikomeye na Iran, ariko Donald Trump ngo yahagaritse igikorwa ku munota wa nyuma akoresheje ubutumwa bwa Truth Social. Yagenze gute? Umunyamakuru wa rubanda wa Israel Khan avuga ko igisirikari cyakomeje kuba maso nyuma ko Pentagon yaburiye ko Leta Zunze za Amerika zitegura ikindi gitero gikomeye kuri Iran. Bivuga ko imitwe ya Israel yari yashyizweho ingufu mu bikorwa byo kugaba ibitero, ndetse no mu gihe Iran ishobora guhita ikora ibitero birimo ibisasu bya ballistic na drone byose la Israel. Nuko bigarukwaho nyuma y'iminsi myinshi y'imyiteguro ya gisirikare kwa Israel, batangaje mu buryo butunguranye ko igitero cy'abanyamerika cyari giteganijwe kitazakomeza. Perezida Amerika yavuze ko za guverinoma z'uturere zashyizeho imipaka y'amasezerano ashobora kuba ajyanye no gufungura umuyoboro wa Hormuz, twasanga bavuga ko ufunguye bajya bivamo ngo ndetse n'umushinga wa kirimbuzi wa Iran. Trump yavuze kandi ko Israel yemeye guhagarika ibitero byayo mu gihe abaganira bagerageza kurangiza gahunda yo kugera ku masezerano ya nyayo. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo kandi avuga ko abategetsi ba Israel babyakiriye nabi, bivuga ko binubiye ko gusubira inyuma kwa Amerika kenshi byagize igenamigambi ry'ibikorwa rya Israel byagize ingaruka, kandi bavuga ko gufata ibyemezo bya Washington bitagishoboka ko babyitegamo ikintu kizima. Buri gikorwa cyose kiri mu kaga gisaba ngo Israel gukusanya abakozi, gutegura indege, gushyira uburyo bwo kurinda ikirere ndetse no gushyira systeme z'ubutabazi bw'ibanze ku banyamaguru. Ibyo Washington ihagaritse ibikorwa byayo rero ku munota wa nyuma, iyo myiteguro itwara amafaranga menshi y'imari n'igisirikari hatabayeho igitero na kimwe ko bashaka kugaba igitero. Israel ibona nko kubahombya ku buryo bukomeye. Iyi kandi ntabwo ari inshuro ya mbere Trump ahinduye ibintu mu buryo butunguranye. Ibisobanuro bya Israel byashinje Iran gukoresha Perezida wa Amerika mu gutera ubwoba imbaga nyamwinshi mbere yo kwemera ubusabe bwa diplomasi bwo kurangiza intambara, aho Iran ikomeza gukoresha ubwenge buke bwa Donald Trump ngo akagenda ahindagura ibintu byabo. Hagarika riheruka ryatewe muri igitutu cyaturutse kuri Arabia Saudite, Qatar na Leta Zunze z'Abarabu. Igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman bivuga ko yaburiye Trump ko kugaba igitero kuri Iran ku bikorwa remezo by'ingufu za Iran bishobora gutuma habaho kwihorera gukomeye cyane ku nganda za petroli zo mu kigo cya Gulf, ndetse ibihugu byose bigahita bijya mu kinyejana cya kabiri mbere ya Yesu. Iran kandi yari yamaze gushyira ahagaragara urutonde rw'ibigomba gukorwa
birimo ibihugu vya Saudi Arabia, Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain na Israel bigomba kwibasirwa ku rwego ruhambaye nk'igisubizo cya gisirikari gisubiza igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki cyemezo cya Trump gishobora kuba kigomba kuzanira irimbuka bino bihugu, bahise batera hejuru ati Trump ubikorere iwanyu, ibyo ngibyo ntibikorere muri kano karere, nturase Iran turakwinginze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zirushaho kubona imbaraga za gisirikare za Iran ku buryo batigeze batekereza ko Iran ifite izo mbaraga bene ako kageni. Ese yashakaga ko ibitero bikomeza kugeza ubushobozi bwa Iran babuciye intege, ariko Amerika kuko idafite umufate kumwe ari wese wenyine mu burasirazuba hagati, batangiye kubigenzamo makeda. Ingabo zese ibihumbi ziteguye iyi mirwano, ariko nanone Trump Netanyahu niwe wagennye igihe intambara izatangirira n'igihe rero igomba kurangira, niwe ugomba kubigena Trump utari Netanyahu nyine. Ubwizo rero biracyateye ikibazo no kwibaza byinshi niba ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bazabisubukura, ariko bitewe n'ahantu Iran iri yavuze ko izibasira iri kwihorera. Nawe ufite ubwenge iyi ntambara wayihagarika. Iran isi none kitabeshya ibyo ivuze bizabikora, none wakemera ko akarere kose bagashyira mu kizima bitewe n'uruganda rumwe warashirwa Iran cyangwa se ndeshanu, maze Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Israel bose bakashyira mu kuzimu, wabaze nabi. Nyamara Iran iravuga ngo izatsinda intambara abantu bagaseka. Zigeze iminsi y'imbere izabitubwira. Ugubwe neza, amahoro.